Makle bagus ingi bagi tutul. Dua keluarga ni kajak saling tungat tu, jak saling mamatul. Coba ibarat jak pakai temor tak nyaman temor jak pakai berok, pah ingi bagi gedang. Arami tak ingi bagi ajem, celo. Mi gedang mi tak kelengkeng, reng larangan. Mi tak semangkak, pantesan. Gedang ni ke artinya gedang gedben dengadeng. Mantan ni ke makle seken, mantan ni ke makle tak agulian. Makanya gedang pulan gedang ni ke buan, kapan mari abua tak abua kiyah. Abua sekalian pah mati. Makanya panaan ni kemun berdefung kana gedeng, mari abua, pagi nyolbu abua boleh, poker kak tak beres gedeng aja. Cak laubu boy. Kan gi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ali Salim, sesangat abdina amul jaaki, sangat abdina ta'zimi. Guru kaula sareng guru ajunan Semulja Kiai Haji Ahmad Wasil Bermawi, terjugan tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Bashir Asnawi, ajudan Semulja Kiai Haji Abdul Wahid, terjugan tak kalib ajudan Semulja Kiai Ahmad Zaini, Kiai Jamal, terjugan tak seteja para kiai, seteja para guru nyuun sapora, tak bisa nyebut satu persatu, namun tak keseteja seampun alengki tanpa terkecuali beten kaula amul jaaki. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, secara istimewa pemangku Desa Panaan beserta seluruh jajaran, Kika Dito Bapak Muhammad Ali beserta seteja perabot di Saipon, dan seteja panitia penyelenggara haul sekaligus dikro maulidin Nabi, dan juga Laskar Sakera dan seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya muljaki Allah. Sepertama ngiring kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Kesempatan mangkin kalaben tanpa beda alangan kaula sareng ajunan bi Allah ya takdir alengki tempat Kak Dinto di dua acara besar. Sepertama iki Kak Dinto zikra maulidin Nabi, ngak-ngi kelahiran agung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor dua iki Kak Dinto haul adu'aki almarhumin almarhumat, bengesepo kaula ajunan sampun adinginin. Semoga lengkina saya kaula ajunan katimangken kebagusan saya parengake bi Allah saat mangken dek kaula ajunan. Beni comai parengake itunya bisaos sampai ke akhirat seteja sehadir manter pakuna teti orang parengi kasayan sareng Allah sehingga seteja sehadir tercatat sebagai ahli swarga. Salawat ben salam moga teh pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto seampun apek takaula ajunan minadz zulumati ilan nur, dari kepetengan ibadah ke alam terak. Saya maksud peteng cepon ulama al jahlu bodoh, saya maksud terak Kak Dinto al ilmu, sehingga ilmu Kak Dinto persis pada ben lampu, kalau ben bedana lampu kaula ajunan bisa apitaki antara merah kalau ben biru, akati ilmu bisa apitaki kaula ajunan antara halal kalaban haram, sehingga
kelahiran baginda Rasul Kak Dinto kelahiran seluar biasa. Sampai semangkin selama sebulan iman Kak Diman bedaki acara zikra maulid. Iki dah bangki. Nika ke ngampung dak Gusti Kanjeng Nabi. Kejak sebulan kejak dak era niki. Cek sebulan mangkin nih kenapa-napa boleh manusia cek ajam kekarak nih kata anda iki. Kakanan kapi mangkin nih pokong fi kulli makanin makan. Lah cak ambu sekali mun tak lempo mangkin nih kalau tak kira lempo ki bagi bulan apa iki. Bedangki bu. Becak mangkin kula ben sampean hadir nih kapi. Kejak nih keberkat je raja. Jita oning nika sampean sombangan dapat tak sombangan. Nyumbang dapat tak nyumbang. Abri dapat tak abri. Majer dapat tak majer. Wanika nyebit kabeh kita berikan samar mun lah nyaring deh. Punten buk sampean makela tak nyumbang beseken hadir nih kan nyumbang. Thank you buk. Nyumbang mata dak berkat ya. Salah tak majer bah anang lema iki buk kabeh. Kan oleh betok berkatnya. Aja mun tepak kana saya kabeh magi duhur leku cukup tuh. Punten nika acarana kula ben sampean. Thank you buk. Thank you Kak. Sampian sing rena, sampian si alako, sampian si nyumbang, sampian tadi ngampung, ding sampian tibi. Aslina si ngampung si nuku umi kiri ya. Tangki. Tembang gule ko caga ada anguk ngucak anda sampian iki. Sepaling ngampung ya gule nih, kengki. Ntar kak kanton tar video tak bengibu. Ya cak gule keng yoncang. Mun pah yoncang ki suruh giba beras giba bese sapora nang nguncang kiai lain lah gue. Ya kau boleh sakit bi gule ki maka. Bapak Ibu hadirin. Saya muljaki sareng ajunan Allah. Apa mi parlo abadaki acara geti makin. Wo ni kebiayaan rajin nih. Leso sampian, muang bekto. Memperingati Maulid Nabi. Sponsor lebat teh. Iki Kak, jadi ngapi datu sambil ngocak nih kecek sepeda motor sepeda aja dan Kak. Parlo bensin. Mun sampian kan sepeda parkir nih. Ini nyamannya parkir mah kita. Saya parkir kenal potong ngokos tak ambu sekali kan. Betul terus sakit anak. Buang rokok di kita mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Apa napa Kanjeng Nabi Kak Dinto memperingati kelahirna. Sementara selain Kak Dinto yang diperingati haul setena. Dan gula sampai semangkin ya Kak. Mulai lambok ki kene sampai mangken pakun kene ni. Ya gelak fok. Mereka kok lebat ki di laut lah ngocak aslina ni kene kok. Pentong benar ku hari biko. Waktu pak kering ngap pedina ni. Mau aslina ni kene. Ben jajak Joko Juan kula ni ka. Cak teh keluar lah bu. Ku dari sini kene karo orang ngetok. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kula mulai diminta teman mangki ada acara hadirilah pengajian umum dalam rangka haul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa mi tak pernah beda acara haul? Apa napa mi lahir Kanjeng Nabi Kak Dinto? Seera aki. Banyak alasan para ulama, salah satunya lahir Kanjeng Nabi, lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto merupakan lahir alam ben saesena. Cek saking Kanjeng Nabi Kak Dinto tak ebedi sareng Allah. Karang ngandum ni tak kira beda. Kau leben sampian hilang. Le alam ega bay panaan beda mekasan ebedi. Maturah bi Allah ega bay tunya ben saesena. Bahkan sampai swarga epa beda. King margi gara-gara situng makhluk Kak Dinto bi Allah ebedi saanya mas Sayyidina Muhammad. Maka Allah ada dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Cak saking kakek bi kau tak kebai, alam ben saya sena tak kira kebai bi Allah. Karena kulit ben sampean ngampung. Makanya ketika mau sholawat ala asrafil anam kan berbacaan senika. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini asareng ya Nabi salam ya Rasul salam
Muntin kentin kan bisa nginum gue kayak. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi wahai manus sabur lebur naate. Ya Muhammad Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya arusal khafiqain wahai mantan na dua alam. Arus kak dinto mantan. Maka namun pada acara mantannya mana walimatul arus. Ya arusal khafiqain wahai mantan na dua alam, mantan na alam dunya ben mantan na alam akhirat. Apa napa Kanjeng Nabi mi kebele mantan na dunya. Ulama ada bu kenyamanan kenikmatan acara nikah gara-gara mantan bedeh. Gara-gara bede mantan sampai beli, gara-gara bede mantan nase masak, gara-gara bede mantan bede sound system, gara-gara mantan bede terop, gara-gara mantan banyak tamu. Iki apa ki? Titis ngundang kenyamanan ben kebagusan ni ke mantan kepi sebab gara-gara mantan bede kok sampai, gara-gara mantan bede tetel. Kan bede mantan tengki. Kan bede marlamar saya nyama tetel. Dua keluarga ni ke makle saja rapat, makle saja na puntel. Bada pelotan dua keluarga ni ke Malaysia atau tok Malaysia na tretan. Makle bagus ingi baaki becit, cak kempang au be cak lekas ngecit. Makle bagus ingi baaki tutul, dua keluarga ni kacak saling tungat tu cak saling mamatul. Coba ibarat cak pakai temor tak nyaman temor cak pakai berok, pah ingi baaki gedang. Arami tak ingi baki acem, celo. Mi gedang mi tak kelengkeng reng larangan. Mi tak semangkak pantesan. Gedeng ni ke artinya gedesang gedben dengan deng. Mantan ni ke makle seken mantan ni ke makle tak akulian. Makanya gedeng pulan gedeng ni ke wak buan. Kapan mari abua tak abua kiyah. Abua sekalian pah mati. Makanya panaan ni kemun berdepung kana gedeng. Mari abua pah ki nyolbu abua boleh. Poker kak tak beres gedeng aja. Cak laubu boy. Kan ki? Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai pasra'aki, masra'aki nak anak kula. Tak langkong, jangan ku paki anak mantoh, angku paki anak potoh. Lagi, jangan ku paki potra tiri, angku paki potra sendiri. Jawab bik situ ngah, dan kula siap. Mantan laki, tak palaku betoh, tapi panguana embi. Tak yang kebe anak mantoh, tapi yang kebe anak tibi. Kok. Mun pelaku beto tak kok bi regu keng mun panguan embi kening pakan nilalang mun yang kep anak manto sengo ca tak kok kuku ken mun yang kep anak tibi makin nyongkol taki na tak kira cangkolang kok. Ada apa mi aku pak sini? Bon. Gara-gara mantan ni kalau kenyamanan ni ke beda kapi, beda tetela, beda salak, beda anggur. Kan gara-gara mantan. Mantan sita sebab beda nak kenyamanan tangki. Keng makilah mantan saya beda aki kenyamanan nikah. Mantan tibi tak anda ke kenyamanan nikah. Gara-gara mantan sampai beli. Keng mantan tak tujuan kagok sampai. Dia beda mantan tujuan ngakan. Mun beda keng kemarok keng. Dia beda mantan ngakan tetel. Dia beda mantan bagi di kaki musik. Gara-gara mantan saja apa beda tero beda musik beda kakanan keng mantan tibi tak anda apa karena pikirna mantan beda perkara selebih masendeng itempeng mantan itempeng nase po hahai po kanangki mun mantan anyar mun nikah kan mantan anyar setengah alpo kapi nikah jangan mantan anyar kan beda lagu nak anggi mantan anyar cok tanya aki seneng ben pungai kapi aki Laku ki laku cakagi pagi obuk baca andai ya mun lagu mantan anyar ki mun selaju make lagu kan lain mun mantan laju cak pada aki seneng ben bunga pun jarang mangki laku ki laku cakadi budi selake ngamuk tak nemu kopi. Begini bang Ki. Gara-gara mantan beda kok sampai, gara-gara mantan beda jajan, gara-gara mantan beda nyemunyian. Keng mantan tak anda kok sampai na tak anda ke jajan tak anda. Makanya Kanjeng Nabi kocak ya arusal khafiqain wahai mantan dunya.
Gara-gara Kanjeng Nabi beda emas, gara-gara Kanjeng Nabi beda PC, gara-gara Kanjeng Nabi beda tunyak. Tapi Kanjeng Nabi tibi tak kasokan ke tunyak, tak kasokan ke emas, tak kasokan ke PC. Arapa? Beda perkara lebih penting ke Kanjeng Nabi untuk tetirap arpan. Panapa? Apolong sareng ajunan Allah Subhanahu. Karena Kanjeng Nabi kebela mantan. Gara-gara mantan kapi bebeda. King Kanjeng Nabi tak kasokan. Kanjeng Nabi kak dinto tak andik tunya kak. King kitab Bughyatul Mustarsyidin menyatakan tak oleh kula ben sampian ngucap miskin dak Gusti Kanjeng Nabi. Karena mun miskin saya fatah muhtaj butuh. Kanjeng Nabi kak dinto tak butuh. Lakar tak endek katunya. Ni kalau lakar tak endek. Jadi Kanjeng Nabi ini kebun kula ben sampian pada tak neku PC, tapi Kanjeng Nabi tak oleh kucak miskin. Ini termasuk suul adab. Karena mun miskin ini kan muhtaj, butuh. Sementara Kanjeng Nabi tak butuh katunya. Gunung Uhud pada dia emas, Kanjeng Nabi tak kasokan. Jadi Kanjeng Nabi kak dinto tak andi tunya, keng tak ende, kula ben sampean tak tunya tak ada, keng tak andi. Jadi, ya kan gitu gitu. Kanjeng Nabi miskin keng tak ende, kula ben sampean miskin keng tak andi. Jadi beda. Makanya cek pun ulama benih miskin Kanjeng Nabi kak dinto. Keng lakar tak kasokan dek katunya. Karena tunya berbeda gara-gara Kanjeng Nabi kok. Mungkin Kanjeng Nabi kasokan bu alam tetitunya kapi tinggal minta ke Allah. Gunung Uhud patah beri teti emas tinggal ada bunaam langsung emas kapi. Abu jak tepak gula bi sambian jak patah beri. Kanjeng Nabi itu apa? Allahumma hyini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin. Ya Allah tan kula pau di aki miskin. Paseta aki miskin ben papolong aki ben orang panaan seken mis. Nikah Kanjeng Nabi minta udi miskin, minta seda mis. Nikah tuan Kanjeng Nabi kak, pola ngamalaki insyaallah manti nikah. Ongguan. Lah ngamalaki kan kedik sampean mun tak ngeltok make sapen aja. Atuh soki teh ngabuk tak soki. Cepon ulama orang mun ngamalaki doa ni kebeni pah miskin tapi kata lebur katunya. Keng kuliah pada lo teman ngamalaki kak. Entah teman ngamalaki. Ya betul keng ngebeda ke sampean tu kok wah kuliah deki ngebeda kuliah TV tak ngelako. Enten lakar tak ngelako kuliah keng mun sekasukan ngamalaki insyaallah manti. Karena ni kedua ni Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Nikah alasan pertama. Apa-apa Kanjeng Nabi kak dintoh. Mi ha maulid te seebeda ki acara. Polan lahir Kanjeng Nabi kak dintoh lahir alam, lahir dunya, lahir setuju sebeda gara-gara bedena Gusti Kanjeng na. Yang nomor dua, kenapa kok lahirnya Rasulullah sementara wafat punten? Lahir Kanjeng Nabi kak dintoh min a'dhamin ni'am, paling rajin nikmat. Sementara wafat Kanjeng Nabi min a'dhamil masaib, cepun ulama. Nikmat saya paling rajin ni kelahiran Kanjeng Nabi ni kan. Karena kalau berlahir Kanjeng Nabi satu aja bi Allah pabada. Musibah saya paling raja kak dinto wafat Gusti Kanjeng na. Wa hatta syari'ah ala idhari syukri wal katmi alal masaib. Sementara syariat dikemakon mun beda kepungaan papadeng mun beda musibah casa ka lahir Kanjeng Nabi ni matore papadeng ngapungangan ni gani entar kak kanto ngi membelipung pelempungan ni gani pesapian wat pesawatan ni kan dalam rangka nampak ki kepungaan tak napa entar kak kanto meliaki anang karena sekene ni kamun esoro keng maca selawat tak kira ndek keng mun jajak meliin mainan mangkat kak kanto meliaki misalnya di PC meliaki apa ni kemun anang sampean mangken meliaki pung pelempungan leku atanya boleh hol pujuk ben moloten bila bu eko arah apa cong maca sulawat pung pelempungan tandi kero eko ku tak kintar melihat pung pelempungan boleh tak apa-apa kak tak apa-apa lo pana apa arah apa untuk pos ngapusin nak kanak kini mak le seneng entar ke maulid ulama lambat ni kemun ke bayi masjid munta ibri lapangan neban ibri kolam pamandian. Nah apa tuh cuna mancing nak kanak kini mak libur ke masjid jadi ibrik lapangan nebal di masjid ibrik kolam pemandian pulan ibrik kolam pemandian ben ibrik lapangan nak kanak kini entar ke masjid ongku rambinga ibu ka esabe yang pera masjid orang nggak amai nebal ya deng masjid bengki ini kenyaman ceng panceng kak cek lagi kini tak main nebal mau nomor sebitek kan nembu gulekun engki
Saya pagi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ate saya mulai kini agentung ke masjid. Pada putran sampean makin melakiin mainan. Ate saya agentung ke molotan mulai kini. Ku lekuin mainan ambu. Kare ate saya biasa kamolotan ni kecekak ya tina putran sampean. Makanya kule seneng mun bede molotan pah bede coco nateng renteng ro. Kule seneng mun molotan bede mercon. Nah keng sapora. Cek petek mercon ni ketempuna sholawat ala asyrafil anam. Cecen ni kecek rebu ketika maca sholawat ala asyrafil Buri cecen, kak cene kangawu ngatong gentong kabeh sene kele. Mun parlo maki mercona cek mele sene kene, nyiba pada ban pokang re. Keng cek burung aki. Sallallahu ala Muhammad sallallahu centar abu. Kiai berabu ibri mercon ngecit ka iki. Kanjing Nabi rabu pahiyar biar ban mercon. Bahun tentak panapa pete mercon gula tega geton kadang kali alik libur ka apa na mercon jelek libur ka munyena becang gula mi tak sesuai mun ko cak libur ka munyena cek mercon na isomet e buang ka lau ori ngaburu ka deje ko pengai to bue masa libur ka munyena ada iya jang gula mercon ne buang ka lau tu libur ka deje ori ngopah ko pengai to bi gula belai kake je mun libur ka munyena lek je ada iya carana ben mercon cek melese ne kene melese pada ben pokang ria depan mari isomet je cek buang pah kedi ngaki pa khosok deh. Insyaallah petong hari petong malam subhanallah bihamdihi subhanallahil azim tak banyak sih anyar ngak aja. Punten ibu lina boleh sekalian naki mun beda acara molotan pas lagi jajan teng keranteng pa banyak je cenah nak kana kini mak le semangat gi bemerconna somet merconna keng jak tepak agi mercon ben rebuan jajan tempo nak maus asmana kanjing Nabi jak tepak agi rebuk jajan ketika maus bihubbi jak tepak agi nyumet mercon ketika maus selawat ala asrafil anam karena aja ke akhlak dek kanjing Nabi karena kanjing Nabi rabu ingat dengan kaula ajunan egi acara lamare tutup Allahumma sholli ala Muhammad rebuk jajan jengki somet mercon dia mak le kaula ben sampian kak dinto bede pite katina apa cara nang ngurmat katina apa cara nyambut orang seebol jaki rabu ingat tengah nang kaula ajunan jelas lagi paham ngerti oh ya mayu mulai ngerti hah pokoknya jangan paham sebenarnya ulangi pun kurang Allahumma sholli ala Muhammad